Kumpa takpi tiga rati ni Dios, cangkin lain ing anak karut balik agwa, pero lahat kana bagi rabing kini rati ni agwa. Nakakeretan li Apostol Paulo kiko bitik Antioquia, skwen Syria, cis kemal skapil sole eblak papanel. Amen. Lah Paulo kiskere nak tentonak kawakem sol salis papanel. Ing ates kanap papang kili kakwa. Tentu anak teisik ili kakwa si ajalan sol. Kawakem sol, kokem sol rik ili kakwa. Kekehere nak tentu anak tes kuis num tingkili railali na chasa spene. Prenak te oksalis ni makwalis kuang kilali Dios. Joget tis kemalis kakis oleh lah papanel chan. Keskere nak des pap lika kuat chan jalan sol uting ades kana spap anggil chan. Ut aruli ko chan skep alere la o lah kiol chabin esilal ha anak ki se kia cakre lis na alilah papanel se kuan cak khumsin di kamera kecil, heblah pamanel sekuananas Israel, napal awal taramit kuang kebaran, amen. Nakes olap likol paip, lah Paulo aran, napal kepapan, habanan lah Paulo mukulas kanapet at kaman, toh naulak pichikrim alep, toh naulak pichiskapal skawilis olep. Porque mare kwani ke ina sol na kwa kresie guchi ne ke kawu bi sol ne ke isalis pa ale ne ke ano salis pa ale. Amen. Pues hokana pila kabana oli pastor nakla es istalamit ka ko Dios. Hunalik kawaqet ol sale pa al. Shesh pa bang sakal reru kaman yerma sheku elisha. Tetonak lisak twin te paang sitakal muko kakita se kubejate skana kata sin saklok lai sin paan sin koliko biam ko chakta seno ke eva se solik arus anu dia seram lis paan lis kubeja lis es reconcilio o te okeres es reconcilio na kuan amen tenak se solik arus es anu tek angkalak siruli Dios kama so atinak ki atinak ekwer siris lik angkalak siruli Dios majatami ni lu macakina keng seno ketat angkalak syanjala ol syanjala ko ang siruli takwa utkokang pichik Dios ke bala Paulo lakwan la Paulo jo chik evales kawis ole la pavaneli ko ke barang Kekere la pamanela tes public aqua chachales oluchet uting ates kanap spapangke Keskere nak tento tes kuisum sikili railal renak te oxalis ni makwales kuang kilali Dios Amen Kesha kabaka amol bere li kumbung utal chas papanel chan Kes anulis ayuno ut ketikok sa spenebres after singile saruk li kakwa li akshe paan. Anida amole sa indi hermano pastor. Anida amole be sa in ane plak angale kuang ke pari. Te donak la ese sirano kil hermano. Te jale eso onikili Dios buku te kanak tes papa kili kakwa. Redak tes oksalis li makwal skwa kilali kakwa. Hakere lina alinak kwa hu ejemplo ran lina ke alinak na para le ke raglis matane marali premio hapanan hun kwe poshe bakina sakli premio habita kwabi hokana kilo na papanel na al jokoche alinak khas ul ale ka premio pero le ka premio mukuja sana tuminta mukuja kunak trofeo
Limatan que de Dios andi kachuam chikuneli que se que hermano hermana. Andi kachuam chikuneli. Lichuam li kagwa salisantil chosha. Porque tu aguangaran sakal or li kana kuang li Dios chikamuelingkin. Mag chili luz, mag chili candil, mag chili saeli po. Sino que le tumuelan que li makuan kuang kila li Dios. Anak kuan, Joko, sekarang al-Fatih, salika papa. Kakinin kere, siraro kin hermano. Ses papa, siya ut me kanap le papa. Mes atun sa le papa. La esi se kameri sa usilal, chiru le kakua siya panu le reconcilio. Unso takik di reconcilio, kuchachota. Sa unsak ngecik batsum ka. Unso takik. Utarakuan angkalakai siru le Dios papangkai sitakale reru. Me kanap ke papal, me kanap papangke le Dios. Li Dios buku batsul ta. Handit kolok ke, handit kolok ke, handit yok la juam, handit yok la juam. Amados hermanos. Las Paulo que quiere te escuchan si quiere railar Charlie railar saben makana apa gloria a Dios no makana apa hoy en Enrique de Dios ho ata kirta silikakwa ho ata man likakwa hoy en Enrique likakwa atirano kin hermano nakulak ni railar saben kushum sikil atulak jalali ni sila apa kulak malikutan, kulak li or naklikagwa atas dan ka. Patay ko siyang sige li railar siya sa heaven. Naksabi kisya si kamain ustanak otun na natsali railar ustin alat otun dyan. Mesukwak chiro dyan. Likakwa kuanerik in dyan naksabi. Hebreos capítulo 12. Versículo 1. Nung takenake ialak pa paneli ke wanjak nakter. Kaya tal charulis papale. Charulah ke papan chakaan. Hokala kita kabalula oh. Kuhunak na lang alinak. Narisichis kunini na alo Brasile. Unas jas eti alinak. Hokala kita kabalula oh. Takakanak tis kunini arerunat itin kasa likapakan. Utakakanak makili makili na chapok ke. Chika kuyak tasalik arerutan tos kuyal. Renak takabalu. Honarah ni Dios. Perquali etalil kachap. Halem lakpakanel sekwan chakusil. Hem lakpakanel sekpakan chak. Cualquier profeta. Amén. Cualquier profeta. Se sol se atirar de Dios. Saem se sol se espabal. Espabal a Elías. Escamesa de Santil Chosha. Nunca que la hebla pavanel se cuancha. Hebla pavanel se cuancha en Jerusalén, Antioquía, Listra, Derbe. Juna heb sol. Listu minebrem se comunil. Chigulinik areru kwa gabrem se comunil. Ragnal kwa kemsa li templo chilokoning. Ragnal yo que la mikirati de Dios. Hunelik siedeng asmalik aqua. Hokana kohkila oshtalamit di Dios. Hokana kohkila oshtalamit di Dios. Mikakana kikapakan. Mobat unzali kapakan. Meshat unzali pakan. Kujoka chimago isilimak na chega chapokake. Lina aro presinlat ausla guam. Chiam lesila hushakalil. Takil Jesucristo, le dik sol, tika ke chola es,
anak lain tikin soal cali kakwa. Karutan tot kapanula esta namit di Dios. Kisili na alok la sinsa li kachot, kisili mat kwasa li ruchikot. Kakalabri balish, kinari li ruchikot, li niketa kalansa li ruchikot. Amen. Kisili na alok la sim kay kamagunak na alina nelchan. Kui gunak na alina chan. Narisit khuni la alok la sirecha nashyash echi alina chan. Ho kana kita kabarula ochan. Taka galap tishkhuni lik ayaruna chichin ka sa likapapad. Utaka galap akilimak. Lina chapok ke. Liquid nakje. Toksana kiri kalak chan. Unakating kalak kecik chan mugusat estake kiri Dios chan. Mugusat estake kiri Dios chan mabatul tali Dios chan. Jatok tagwah kamakok chan gire. Jatok sakir kakwas kat malchan. Truk takara bagi eakin se ayulo. Utakilish lo ali Dios chan gire chikamain. Pabli kakwas uli Kristo sa lakwa. Utokwa nakpapanen nakala nakwa. Tokwa nakpapanen nakanaket kunak silitro sa mukmu. Rubel Calvario karchana sikskat alsa. Hadrahik ang ilek nak parki tubo nakay bi Kristiyan ke tublali Kristiyan sinelik ajil. Marasalik ajil rin bekwang ajil sinumeran. Jasana lo eres asa ujil sa besh naket sipat dineri herman kung kaya herman sa ajil siya. Yo chichapek mali mak. Markulak na oksi makok. Gloria a Dios. Neke six jalan arte six manu kili mak. Por teléfono neke manu. Rena king ate ile. Sora Dios. Yo chachilok. Sora kakwa kwan sa musik Amen. Por eso lo pavarel. Kasi ni mak sa likachuam lina chiching ka. Rena kechan ni simak kwal skwa kila likakwa. Num dakira kais kala pawane ni ke kwanchak nakter chan. Kak eakre tal charuli spavale chan. Charula ke pawana anchan. Ho kala kita kabarula o chan. Chan irati likakwa. Chan virut kabaru hermanos ke abal katon. Jadi lu nak kalak nak kunak likwing kalau is dik anarus kana magilimak. Porque mak ni kating mak ni hopok mak ni katil mak ni sikta bila pasakitin sikta bila bich kabal sikta bila bich pastoril magok kaan linarah liqaqwa hermano anak kamay khalikaw kuang kalirahok sa likaw Karun li rahok nas kali satil musikat sa likang tulanil kuyuk sa itolahil rahok klabar tep sikabil kwanjik skomon karun li naruchin li satil musikat sa likachu amlola pabanel tuktukil usilal chabilal tulanil kunil Kumaga sa likamaan, makoet kinilu ni Dios sa shirano kil hermanos. Mejor katakik likakwa. Ugushonali tachiyak yoko chumako chupalto. Alakwang shonali lakasik ni Dios ulun jare likakwa. Yochik utung ni ulunik likakwa. Nabali raidaris ulman. Hayes aplik ni templo. Pero tulak ko na nakaplik na templo at makakalik ka Biblia. Pero kung naola pa manil kuwang ni natin ni Diyos sa likam. Diyan sa likam, makchik, elikakwa, took siya predikar ni natin ni kakwa. Siya kabaki, amados, hermanos, sana hindi natin ni kakwa na nagkakwa. Kapanuak ni Os. Dahil ko lang kakimsa. Kapanuak ni Os. Nakuha naman siya, Juan Pop Chok. María Sol Concilio.